Ukuthatha lithuba ngibonga ukuthi ingoma sithi yaqala ngaba ingxenye ngizofisa nje ukudalula izinto ezimbalwa sicela ukuthatha ithuba singabantu besifazane sibonga ukuthi ingoma lokhu yaqala imbokodi ikhona futhi ibonakala imisela kakhulu njengomabhosi siyacela bengapheli amandla siyakhuleka futhi nakomasipala bebengakangeneleli ukuthi siyacela besilelelele ngezinto zokuthutha ngoba khona amabhoso ngempela aney'nkabi ezizabo 100 uthola ukuthi ayafisa ukuza nazo zonke la kodwa lokho okukhulu okwenziwa umasipala ukuthi ukhipha amabhasi ikhona engithanda ukucela siphinde sikubonge sikubonile bekwenza bese ngiphinde ngizogqugqumezela indaba yengoma uma sikhuluma ngengoma sikhuluma ngento yawonke umuntu omnyama wakithi noma othanda izinto zesiZulu akusiyo ingoma kaGwazela akusiyo steering committee akusiyo amabhoso esizwe sonke sifisa ukubonga komama ngokuvumela ingane kuneyingane zesikole la abafundi amantombazane nabafana siphinde sibonge nakobhuti ukuthi nathi bazivumele thina lesisacela emakhaya siyithathele inqumo siphinde sibonge naseyingodosini angazi noma bayacela nabakhonyana benu ngoba sihlala labo kuze kuse kodwa nje sifuna ukubonga bonke abantu abathe bathemba ingoma kazwelonke badedela ingane siye sibone ngisho ingane ivunule lapha siyacela ukuthi ingomeni engabikho amagama amabi azokwenza abazali benqabele ingane kodwa ibo yinto esizoyihlonipha njengoba siyihlonipha ngiyabonga kakhulu. Siyabonga nkosazana.